ngoba ngeke ushemba kutshele ngesono sakho kepha ushemba uzongena kumuntu kuba yena umuntu okutshela ngesono sakho ngabonga uNkulunkulu. Ngelinye ilanga abantwana benkosi khona enye insizwa. Le nsizwa amanazathi amahle enkosini yayisebenza ezinkampanyeni zomlungu. Yabe seyingenwa idimoni elibi. Yahlangana nabangani bayo. Yabe seyitshontsha imali yomlungu ngoba nawe mhlawumbe udrive itekisi nje kunemali oyithathayo usuku nosuthweni imali yesokisi. Kodwa nalensizwa ngokunjalo ithatha le mali iyeba ngoba ithi incwadi eBhayibheli umuntu owebayo akanangena esulwini. Mhlawumbe nje wena abantu bakhala ngawe imkhele abantu uyayithatha imvulo yabantu uyayithatha indaba unesandla esibi. Siyahamba nje masambile semsehleni kuvikwa wena kuthiwa abashumela abakhetha amadokotela abasaka abashumela ukuzinkonzo ngenxa yakho yeba. Uyeba ulapha nje mhlawumbe ufakile umqhele ukhoma ngawo kanti mhlawumbe webile umqhele akuwona wakho awuthenganga imali yakho. Lensizwa nayo yayithatha abantu yazi yaganwa ikhona ngemali yokwebiwa mhlawumbe nawe nje ulapha nje ukhoma ngomqhele ukhoma ngefoni kanti ifoni yokwebiwa kuyona yakho. Ithi incwadi yami uNkulunkulu akathokozi umebona abantu bedlukudla bengakusebenzanga nakancane. Bese noma uyintombazana noma uyivila uyavuma ngokukhathaza namhlanje na lapha ekhaya amakhona asiyakhathaza ngoba seluka inwele ongafanele ngabayiluka aluka ngomsila emahashi. Ubona inkosi azali yeNazaretha ifake wifi. Ubona inkosi yeNazaretha ifake yini lokho amahephisa ngazi phela ngiyangibona efakile. Ubona intombi yeNazaretha ifake ibhuluwe. Oma bethu niyasinikeza umthetho abazali bethu. Mina ngibasola abazali ngomthetho. Mobe umuntu ozothi mayibuka mina ngona bese hawu ubaba lengane nomzali ngane wenzani. Umzali uyasitshela umthetho inkinga sihluleka thina. Sengathi wonke umananathi bengacela uNkulunkulu omsha uthi shembe mangabe umzali nginika umthetho sengathi shembe ungangikhumbula ngikwazi ukugcina umthetho kaShembe. Ngoba amaNazaretha abantu abasha akulula ukuba yiNazaretha kunzima kufuna umuntu angene khona ngenhliziyo yakhe mawona inhliziyo yakho isangene ebeni saphuza utshwala inhlathi uyakhanga. Ngoba kude uwashembe ungabona sigibela nje ngo100 ebuhleni akhona kuba washembe okwasemhlabeni semhleni kodwa wasezulu kunzima. Ubona insizwe yeNazaretha ithi hayi mina ngumshumeli wakusasa. Ithi mina hayi mina ngitsizwe yakusasa. maNazaretha no abantu abasha sengathi uNkulunkulu bengasisizi singajaha ikhundla. Amen. Lento maNazaretha ngiyibona ngithi ngikhuze kwinabasho ngoba lethi yande esontweni namhlanje abantu basitshela ukuthi mina ngumshumeli wakusasa nami nje ngoba ngikhuluma nje khona ngitshelayo. But hayi bona manje uMorgan uFrisco ushabantu bengifaka ehlathini bengangifaka ezulwini ngoba Nazaretha mawutshela umuntu ngoshamba umtshela ngoshamba ungamtshela ukuthi ngoba la ekhaya mina ngaze ngizofuna isikhundla la ekhaya ngenza ngoba mina ngizokholwa ngizokhonzela abakithi. Lensizwa maNazaretha yawayibamba umlungu ngoba nawe mhlawumbe nje umlungu wakho lo taxi uzokubamba ukuthi wena kunemali ebambayo. Lensizwa bathiwa ke sayina twice ayihlale ekhaya isikhashana esincane ngikhuluma ngenkosi uThixo maNazaretha. Ngoba sisenyangeni yesikhumo senkosi uThixo nomkhosazana inkosi yayinomusa kodwa lo musa yazi ke ngithini mina sengihlala phansi ngithi mina sake salethelwa insizwe emhlabeni eyayizokhombisa mina nawe ukuthi umuntu emhlabeni uphile kanjani ngoba namhlanje na ubona umuntu uzocela usiza akakusizi ngisho into enaka akusizi ukubukela phansi akakusizi nosebenza ngakwazi ukhipha imali athengele omuntu uNazaretha ngoba namhlanje sibona kabi mawugqoka ukalika bakubuka kabi. Namhlanje ngazi abantu namhlanje intsha elibandla ikholwa ifashion ayikholwa ukuthi ibona uShembe ikholwa ifashion ngoba umuntu wayibona lapha umkhona amaqhubu uzohamba ephakamisa ke manje ephakamisa manje ngobani no ungafaka amaqhubu akho afaka azaqola umqhele kodwa mawungayethi ngeke uyezulwini izulu
izulu likaShembe lingena abantu abasebenzayo lensizwa wayibamba umlungu yahamba isikhathi kuhamba isikhathi yayobuya inkosi uthina noMkhosazana wathi umuntu baba umlungu ngibambile bengenza kanje nje isithi inkosi beniyebelani imali yomlungu na wathi hayi babe kuyindlala neparish lincane sengathi bazali bethu bengasikhulekela ukuthi le msebenzi isebenza abazali bethu bengasikhulula ukuthi noma nje singathola ohola 10,000 ukuze sikwazi ukugana ngoba insebenza namhlanje kunika 3,000 lokho kubhluku bese umuntu ohola 10,000 ethena hayi ngcono noma yona khothi cha bafowethu nathi azenza impilo esiphila kuyona ngoba ningasitshela sifunde ngesikole singafunda kodwa abafunda abantu bahleze emakhaya lokho bazali bethu khona ngicela bazali bethu mhlawumbe ngesikole sithi ukuthi bafundile abafowethu banama degree bana PhD kodwa abasebenzi ukwazi uphatha umbhobho ume lapha uthi wena fundani ungafundile hayi lutho cha Nazareth siyathanda ufuna nathi inkinga isikole sinzima isikole kasikho lula uyabona nje singihlala phansi mhlasimbe khona umuntu la endlini ongakazange ayivasithi kodwa uyasebenza uhola 15,000 wena usitshela ngesikole mhlawumbe wena nje uhola 5,000 kodwa khona ufundile ngoba lento labantu abafundile esantweni sabasibukela phansi thina singafundile bengiluleka nje mntwana wenkosi ukuthi asingabukelani phansi ngoba kawathi umnyango wezulu uzovulela ubani insizwa akuhambile kuShembe wathi inkosi kubusise icala ngizoliqeda kanti ngolesibili kuthiwa lizongena icala ungizwe kahle wathi uShembe ngizoliqeda icala ngasho ukuthi uShembe likuthanda sisazohamba ngezwe ngiyocela cha wathi ngizoliqeda manje lathi uShembe lo simkhonza uNkulunkulu futhi ayekho uNkulunkulu okhona emhlabeni ngaphandle kwaShembe bengagcwala izinkalo benze yonke into behamba iphasika kodwa uNkulunkulu okhona ezulu semhlabeni uShembe kuphela angigcike umuntu kodwa bengikhuluma nje amen thiwa ke umlungu selungisela usuku lecala bafona abameli bathi hayi ngayisakwazi ukufika sekhona ingozi eyehlela ngakithi namaphoyisa afona athi hayi ngayisakwazi ukufika kodwa khona ingozi eyehlela ngakithi wayise umlungu ababiza wathi hayi ngoba abameli namaphoyisa bafika ngiyaliqeda icala ngeke lisaba khona ningaphinde niyebe imali yami umlungu ubengaqeda ubusho ngasho uShembe ngasho ngiyaliqeda icala ngingakho ngithi uShembe lo mina okhonzwa yimi angisho lo khonzwa ngoba ngwazi ukhonzwa uShembe ngoba sengimbathi ngomhlophe kade noShembana wakho ombekileyo mina ngikhonza unyazi futhi unyazi mina ngalifela unyazi ngayi kunkinga ukuthi sitho lwethu unyazi kade wena kawusho ukuthi unyazi olwami ngisho le ndaba ngobani bese umhla ka3 April isolo lapha khona uShembe seqala unyazi eqeda iminyaka 15 uNkulunkulu ngenkala emhlabeni sithanda singathandi Nazareth asicela uShembe wasibe uNkulunkulu ebe uNkulunkulu lithi ngenkala noma ngathi inhliziyo yakho ayizayivuma mfowethu hamba uyakuShembe baba akuvumi ukuba ngikhonze ngibe uNkulunkulu ngicela abantu ungezaba ngikhonze ngoba uzohamba ngomhla kuphela ungamboni uShembe sewukhola iminyaka 30 years ungamboni uShembe Koze busizwe la